so kan ba na ku kayya na Ghana da kunya romo atin ya ka ban sha libgiya da saka bayan nan ni muhkar mala ba za a biya ne Kaman how lalan yale tizanin yale shambala Kaman how programs or abono program Abdul Basir ko chire kata kanana tetizan leta it's about Billboard shanga yina mbe Ghana sasa ai kwatan kam bakpanga ba mount la Billboards ngoma den katizan wa na ngoma kara caption yame the new force new Ghana new what new ben shakam di kunye shel kam to concern Kaman how programs or katkana tetizanta you see men shanan de Ghana kama so kam zaman kama onaba mi the new force man we be behind the mask ma mean yala maybe Ghanaians zajime na baba miele kama problem no one thing Ghanaians zana na baba miele ma you know like laban ma it's not like posters kama so ni kuno show posters be assemblement posters ka yung pa ko en ka tizang le table ka biane ka obenyon table la kartisia ya so na meet the person behind the mask on pla dima bombo de taranga be bombo zamplo man ka jia ngoma news ne shepe kam la nyale ne what is the secret behind the new force bombo enyem maso video ko gbaza complainera ngumi mala links to kama assembly so fine o kanati nyela ban makara the threaten la Ghanaians peace the damn the Ghanaians sudo ko call the whole district chief executive DC ma boya nyara signboard shanga nyara billboard shanga Bwama department ban in charge of Billboards member yara banam kanata nyaba kazang le because tama pala borene Ghana pala borene kanto kunna Billboards nzan chante table ay nyala assemble na man de permit kana chante table be cartesia ne Billboards yanga ka to ko bihne Ghana nya ka so mi wonnan la kar kuma la feza kama bi reteten swale triam bangla ban ma and it's very simple akwa na ban won table ma be am ne bobo mi who is behind won be mask ma ya bobo mi so mi won table so e ko bo dargara na ma yen ya won table e ko chale so den na ma won table yi la fo o sala nan ki chai doesn't make sense you ni ya to ashel ma fune you know like government se bokunye tem like sorry to say bokunye tem ya kawam brashe elections time and them puter fie ma nyama Guinea ku nang me ka Burkina Faso karanang ka Yapolo karanang and then terme se shalma the new force the new gun like is the yara yet to ashele then the tun near kamyan yella to aya karin ya so am yelle be karadir fila shar karja ngon dirla la fila about new Ghana ma o zangla ban plonia so ku to bon kar kuma Ghana hayno kaba katkusha ne to mi te nyela bi anye ka karle trend ba ka ba yar TV stations national TV stations ka ku yar ka ku be ba basirane shete to ko jia ka shabler leur presidency be ka shabler kama to mi so la ni ruma ne planner ban sha banan ka ban ya ka tablele so the nyela yeto aywale ne assemblies bien metro assemblies bien district assemblies and the whole like regional offices minister de makama ban ya ne milati yala the whole force Ghanaian force police banama soldier kama karkuja to mi won tablele yeah la ka bo no yet because minister of one in charge of law so be not there the fila bani zornya shanya ma na man la tama biso zalan bala the man la banwa new party yeah new party ka new party kin plan the mask no ngon vote ka ti to vote aka ek parle beti vote aka nye de jang like ti ko vote aka ye lawo like han ka ku to dele so it's hard time ka Ghana like be ya changa you take it serious ikuto ku ne bia enye poster na ka poster ma dir fila kara entre selo shaban beto ma fila kara dira hype on dir fila water tene shamo ben nang te campaign dinya sa kwala ang be butterfly la na ka te nang te campaign ami no butterfly mbongo alan cash mbongo dan ba ya ika te nang te campaign ami no ba ya mbongo o wa go mbongo ka jo ma gwa sa so ngo katali am kana te nang kokpa no mi kana ka te du no lo ai
hankal no be shen mbala. But you just come out a new force with Billboard ka Ghana ka so kam ko jia no ba like kunyama she so mbo tumta la pala ka ba no champ to so abo bomo she. You see how bambol Ghanaians maybe they la ba tana biya Ankara kan na ta pat so la ka tana haino so new sentence hana kunyara shambe ne Billboard in the new force man that la Ankara ma polo ka be until kantin ya le tama o second round about ba zang la mask ma ambiye ni ma ko pele jine ka kumelo da lafiya so bi de pashe ka ta chahle tama ka ba chahle Ankara I'm not threatening la Billboard fa be yam na tina tina ma sha no bet Ghana ya maybe dimi nyala imen ba plan la nyala to ti en chela imen now because to ba sula te sodo Ghanaians to ba sula te suhra ka bor na rojoya. So maybe ide la karati be you ni man suya ka ko decide ni to blacklist the whole Ghana be the whole wala kema da dam shap ibe taba jilma as banda votia tan yan say because ina man zetia ina mzanti ni ban lawan mani shena ki bat je ne so mi ban yisha ta kuni la bi ada news force ngwe be leader ngwe buku haram nye be leader dran boya ta ba tanam ni be boya dran boya te. It's high time kat iwise kache kat bang na kabon kwabran yete kat be Ghana ma me tro assemble ma ka ko to identify ones al bibo ama dirin ye bajin no o film poster chante yeni now so bere en kola te poster be wa ku zanga chante table kwalbet be en kola no ngun ka ni ka table ka bento ko barza ka duma kina be mi ngun table just look at yel to amater hanka no yel to amater hanka no Busham qui va artiste ma falana no show o zangla banana ma ba se gel yon halo zal temps qui tient te parle yino assemble no o yimna no te pidma o zal ben yara ma tient te parle ka ni ba mi e la dipa yiba mi ri yala yiba mi ka soto ku no Billboard ma ka za karan yala dun to ku valdu ka assemble ba mi on table ma so hali ko ba mi gba ina ko jeme ka de ka lansate kananti nte yu logor tin ya logor ma de ba man pa o lan chang te zang de boyina iba mi o yan zang content ya yilma ina ko jeme ka so kana mbara space na yilim bana ki de lar on yan zang content ya en yilni man ma bokar impact bo are mai community mane bo barna bokar tunda amfani dan kare jena da ban yan ya ina fun di ay lar di kai na tiete ni ba mi ban yille. Kaman how programs or abonongo program tiongo katien zale di to ko ndwale matinya din yen nasham Yusuf Abu Tursun a producer as always I never new to our channel think and subscribe at the bell anytime got to drop contents I never ban yen yarle peace out tum ber kazi ambor nyemte heaven Kaman how wala kenya venya adanka yetum la 247